Kijing kanjing dia ke komiti kebisha banyak yakitran bakongsan kecing pelit jumut ha kecing pentrekam bar kecing mentoy pat ba ke estimate komiti jong ke yang dapat tho an ke celah Meghalaya kalpen kut ya kecing alang bishar banyak pa arsni bar ki ndutli kitran bakongsan kumka education, public work department, public health engineering, social welfare, home, police, marka information technology and communication akan sengi thok dia akan ke jinglang lawan ni benta lau chairman ke komiti uba Merrill Bonds EM ringkat kidkhot uba Roni V Lingdo bat uba Shakliar Warjari ha bentip Shakilat pathai ke buah din ke jinglang chairman uba Merrill Bonds EM ulapen pau ba kumbala tha dari yang dapat thaan ke jala Meghalaya ya kakai pot babnya mat kejing ajeng mud jong ke komiti untuk bu kami jong ke yeng terbar kejing pen pau jong kejing bishar banyak kat kum katana menin kesni kepada ke kendai tadi bat mana kesni udah support tadi nak kalian jong ke estimate committee nak kalian state assembly nilai yo ban penbet ya ke oral meeting ya di department di repair ban budin ban pentikena ban kecil pentrikam ya ki skim bagi projek ki wala pemang lembaga sokar jelah lembaga budget adu senam ajar aku bulan mulai sau perusahaan terter adu entah pendala ban ya keren ban penbet angga di pentrikam ki projek menin layak ban sedang ya ke education department halor ka head of account Saw Arnota kumjuru ya ka PWD halor head of account Saw Not Samkendai kumjuru ya ka PHE department halor ka head of account Saw R Ilisan kumjuru mentakesni ka sekretari nilai ni kenduk social welfare department banyak keren halor ki Kishnong ki bompat don ki Anganwadi center tu mentala ni uncovered village ki bompat don ki center mentang layo ban penduk banyak keren bat ke home police department aku de bat ke head of account Saunat Sansan bat hadu resmi layo mensyong bat ke information technology and communication department dong sokar jelah banyak keren syaphan kejung pentrikam ya IT pak Saudi buat kui di ki jempersan. Hakabede buat kani mereka yang dong estimate committee jom Meghalaya District Assembly dari jengdan rengkat ki dekat ki lagi dalam nilai ban review dan pentikena ya kita tu ni. Hagi bangan subri pipi tang ya kimat ki bangi ya keren dari detail di badan ni kade review jom committee ki jemi bangi nak submit report ka floor of the house dalam Meghalaya District Assembly. Dan soal kita ni kimat kita ni keren. Kalau nopong buat kapulih putri dari ketua head kapa Saw Arnota kapa dia buat kerja penbahan dan dia kerja senang yaki degree college kita repair kapa dia buat kerja senang yaki school ki lower primary apa commission education buat kiwi di tahap apa jom kena project kapa dia buat head of account Saunat Samkendai ke PWD ini beda buat ki infrastructure ki beda ya ka PWD building telah benda ya ki mat ki beda ya ki isu ki jinsna ki bedan apa majalah buat kunjuk tu ki bedan sabar majalah kum ki Meghalaya House buat ki bedan sya Delhi ki bedan sya Kolkata ki di Jakarta kunjuk ru Milabuddin ka beda buat ka head of account Saw Ariwisan apa juga PHE department KBD buat kijing pembiang di umbang undi ya ki jaka di prepare apa juga jelas gitu ni ki ba pentikena ba project ki ba penmang apa senam kumangalong pi mene madu ka project senam area apa ulai terter ada mentah na belam pentrikam ki Gila yo orang ni syong punya keren bah beri social welfare department resmi
magidang don sipun kini ki shnong kumbakan rius pa tam ki shnong ki barang di on covered villages kemudian ki bompat don ki Anganwadi Center ada unta naman kajing bombiang population maka sorkar pedeng kadon ganeka guidelines pa ki habang biang kajing don brio palat ya ka aspa sanko divisional beliau tadi aspa ceneng kajing don brio dan dari don sibun ki senong ki pa kajing don brio dan ki badan population badan duna dan ki ying badan duna ki badan tangkar kuying ki dan ki ying badan sipo ying sani muka tata kajing don brio dan ki kadang duna dikiranya keren ya kene kuno ban yo ki Anganwadi Center ki ba dikena hai ya ki senong di bompat la yo di ta ber kumjuru yo ban review ha ko be bat kini ki existing ki senong existing villages ha ko be bat kajing nang penbah susu ya ki gitu ki Anganwadi Center ki berang ki senong kenang bagi kelung di kena kini yo ya ka jaka ka biang na ka benta ki ding jengbang betinget na ka benta jongki berkumju ilong kebi ki barmet kumju ngena yo robani kendu ha ka bidi bat ka home police department bani keren halor kan head of account sound not sansan tawde sepang ka infrastructure modernization of police di bubun kini infrastructure ki kelasna po jelah ni nasyam ngilam ki ai bet ki don ka tok ani ki bela suki ka jing ya coba kam tinggal betai ki mungkin penstep kat bala kan pakan menjadi betul pun ba kumju ru ha ka bedi bat ka information and technology na yo akan review ha ka bedi bat ka IT pak anti po Saudi ya ka bagi pentre ka alam 4% kila dep di song komen badi bat ru ba yo ubanya keren ha chapang gele ka we ni initiative ke baka IT department kala le kadi ka bangi tip ngone ka last mile connectivity ban pendiang internet ya ki nong kendong ki jumi kan tam syaki office sarkar syaki school syaki hospital bat kontak ka bat kunjuk ru ya ki individual dan ki rushemet ki bapa ban yo ka high speed internet connectivity ka sarkar kadang lenti ban bit penbiang lagi ni kepada final stage pada ngait scam kalau macam mutoi lah tentang jongki berbar song tikini ki katok ni teliki mat ki department penyelakot bak milayo review ya kecimnya coba kam bak kum komiti mission bergilap bak ya be erti digiladon katok ni ki observation ki bangila take note bak ngila patha ki bakin de bangla kala